Mananda beneku, ibat donat komandanay makunray, makunray memang. Ia tu makunray dalam sebuah penelitian dari Amerika Serikat. Ia tu balik makunray itu 10 kata-kata na fasulalan na sosiwan newe na pamatindro. Ia kunena kan na itu 10 natambay ko katulutuloy. Iya na tu basta baran na mega makunray ko katulutuloy katutututu. Pamagay watun na mo. Iya, pawatun na mga kasana, aso, dahil naganda pitus na po jamayan rahmatan na magampat iya salamanan na ina makunraya ang magkubawan. Abaya tu makunraya na nama ko no, jani pikala, pajamoto kubade. Iya, dahil pagkaka na urun tu makunraya manan nama pamulang moto kang kamatindro. Pokok nasa na to ni manan na rin natin na yung mutapagkarabano. Nincita dimulay. Pokok na lako paniro. Naro, bari pato nga matanra matojet itu makunraya manan na matanra. Bene mananay na po yung matanra. Asalamanibi timuna. Iya, mawata mananay ito. Maga na sa maringang hinaka. Iya, pagkatungan niya makunraya. Apa mula ito nene. Makwaro, tapi alhamdulillah na jamin rahmatullahi sana binita din ako. Baja sa nga nila, sikong mapalaw. Nato ni mananay benemu. Pagampa. Ayun berdiri. Alapanin kertas dilampas di bawah lobe. Karena dia nona aja lemah pala untuk limanan nabo, bakabanin dia. Sisa ngoki ni kue agak lombo boleh suka ubah aja. Jamain rahmat Allah. Selesai. Ya itu kan nona kau magaga elakanya. Jamain rahmat Allah subhanahu wa taala. Aja lalu berdiri. Kau baca sangat dia memang cekon aku belemu. Mula patap pelima. Cakaruba lamu badangin nak makun raya. Coba-coba jauh ke rumah sakit. Ida perjuangan anak makun raya memana. Andra sarasana makun raya memana. Lemu-lemunan nyawana laki itu lugasay makun raya sakaruba na badangnya aga jamain rahmatir Allah subhanahu wa ta'ala. Makun raya sana ulama tampu. Mau maga solina sa lona. Solina maju na majuta. Tetap ada bukanya jauh ke jamain rahmatir Allah subhanahu wa ta'ala. Andra sarasana makun raya. Matindro makun raya lengan-lengan. Bosoy. Titi. Sika ijamain rahmatir Allah. Melo si memana makun raya kalingan apa timurannya? Melo si memana makun raya jamaah rahmatir Allah. Si wali aja ko kiburwe, si wali ko lino jamain rahmatullah. Namo basti na ranjana rumah sakit nak kamur itu. Oh, padina ko teo. Oh, padina ya kaya. Alta sana makunray. Ang kani makunray seru-seru batu matanang kalaki sojo itu lima tole kurongan tunggu. Loba manyama lo ande cai ijo. Jamain rahmatullah. Aja ko tersinggung kini james kuramu mundang nga. Jamain rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ceramah nikmati saja. Betul, luar biasa. Karena aku kue-kue. Tolibat diri mana dari makunray ya maga dan lain sebagainya zaman rempaka dah. Mama ini jadi liwa pembali-bali nak. Tanggung jawab nih kuburan nih. Kemana nih bang ajar ini? Dia mesti suruh kubene. Namanya takut si cewek. Cewek ketua komunas. Bui malak na Baik betul si cewek. Ayah. Ayah dinda jatuh jenita. Jangan. Mobo. Pokok nani ke suramu. Namuramena anak kode pak desa. Apis. Ikulalanya asal pasana mako tu mata pelok. Dia kami bangsa aku aja Mas Oli. Dari barang pundak popole Jakarta. Ada apa yang mana aku nggak segitu nggak tahu setan. Oi bu, lanjut. Alhamdulillah. Masa makanan nolol apa story? Karena sempu itu pak desa. Karena pikirin gina. Tapi tenaki bu yari di makun raya. Asal tahu sukumi baca tak jampa-jampangin naketa. Sukuma baca tak biar anak tanah tulis sekaruban apa daki. Bahkan nak yakin naketa sabar aku. Maka dia nabi tak kubadi. Nigi makun rematamku. Selama matamku malaikat nabungan Allah Ta'ala memohonkan ampun atas segala kesalahan. Jadi anak nabi sudah mengindo mafajib pada anak sila lo na jadi mafajib ko di dosa-dosa. Agar Putih buran. Ya lalu nah. Kemudian aja mu modul ke makun raya.
kayak mana ibu liana. Lo bilang mabalanja makun ray apa nalatwi balanja jamaah rahmatullah. Kalau kau nak mau tuh makun ray. Coba joko masae. Tudak. Ni dai maga modele na makun ray mabalanja ko masae. Si Ibang ewa babalu bale. Makanya babalu bale. Rogi ka kasi ko yung ano do puno sa rogi ka. Aje tambi mana aje na. Akar patena. Nasa yo bale jaji ni 20 sa buwala bale mo pa. Tapi ka to budget musik kau tambengan. Yo ke malika jela sa tambengan to ka coba ngemo edukasio Perjuangan na makun ray liso na tabang ajay. Na nasu si bolo, na batte si bolo, na tabas si bolo, na buro pikaju. Ada na gabunga manrek tanya. Ni gabunga manrek. Idi, ang kabatasesa napakasi malburo. Pure manrek, na bulu si bane na biste perjuangan na makun ray. Aja mo makati ko makun ray. Maka na magaya makun ray wajar. Perempuan mempecantik untuk suaminya. Boleh. Makukan apa tiburan neme. Cila na mo ba makun ray makun ray ko gajitan 5 juta. Na ganda. Wajar. Yeri olo rome bega birencona. Walai ko erenco di batet. Aga ya di seba. Ya, toko na waktu di mana ki? Paya deu ka denco. Aga na? Yeri olo ngaraya teman-teman dari olo mangene po wag ki. Pero sila ni di teman dari olo pada itu matelo. Asal lapuran ni nabakwe wehe. Nabalampu, napanapatupu cete, napanapajuru, selesai. Ya maku ke makun raya. Maka na mesa to material. Nigi makun raya manibi cilla na yan to makun raya kati. Nigi makun raya malabat cilla na taliwal-liwal laba. Na cilla na yan to makun raya. Iba koja-koja. Jangan nak mata. Aja na mesti jelos dari bawah papas asang matu. Itu mak, woi, bu. Makan mata nama aku jako aja. Riolo lo mena kata pai maku kuat. Malini bakarisi, malini bisosile, malini makan lumani ya bu. Maka sir mate macaca. Walai ko natame ko banyak rupiah bir aula natullah. Haram hukumnya bu. Karena motiburane aja modo. Terus yang terakhir untuk makun raja. Capurin anaknya mapalau dek nana maudu dek nana mabekara pagkasingin. Oke. Pertama dinulu ko na masampaja 5 waktu. Yang kalinya ada anak laki. Jaga ya lemu nak boleh kuburan lainnya. Apa saja dalam malam. Tadahulul jannati bisalam. Pitai surga kami namu puji. Yang kalinya ada anak laki mu nak aja na hindi ko parenta laki. Mado sama kun raye. Iya ko matandre sa anak ko laki na. Jamayan rahmatan. Kecuali ko mataru laki mu. Desa na marigaga. Ito mo mataru na. Dema. Nawati seru-seru batu mata nama akun raya ko lakay na. Kecuali kalau seru mata si Bula jadi pada Mercedes yang senang marigaga. Jamayan na mata anggota kulo Mercedes. Jamayan na anggota di Sidrap. Siapa yang tidak kenal saya? Jamayan na sombong. Jamayan na mata baka to nga makun rebe. Aja kasi ako laday na lang. Aja laro ako to na lakay mo tapi sal ko ita buti makun rebe malaki. Abatiran na mo malaki. Katungan niya makun rebe. Si kempa to aja ya rorubana kung ano ko'y laki na madari mas na bago ako. Ako ba sabi ato untuk diatur ya jaro kung ano ko'y laki na maagi na kero ya di wis tarutin bu pagkasigi mo nga ramlo rin mong alatala mo ba ako bu sadangkan na din yatong kapagero tiwin na ka na lasastaro jamay walay kumatong kami man tapi kami itu aja mapamulan ini indok na tapi salah nak matuamu na buti makun ay magalalada magalalada mabastana mabastalada onro na balewin na manyawamu gano pa bali mo lolongan bali tati na bali pagkasingin na biara-biarana pagkasingin pangaja-pangajain na tapi aja mo pangajay bangku yaro singgit muno itu jamayan mata pamaga ko maga kartata ini buranele ko de ka kalamaru kumanda sa rasa yubo jamayan pamaga lo si runtuk la maruba oy bo betul makanya akar ka kana lima kanamu na bote buran ako o boy lopo na buran ni gana buran ni na
Murah nih. Murah nih. Murah nih ya. Aja bisa Pak. Oh, ini. Murah nih kan abot murah nih. Murah nih nak. Murah nih. Oh iya. Oh alhamdulillah. Sinangi malas di mana pangantara oto yon na jangan namu antar. Si Sele si tamu pawita ro. Ano mo yan nasamu di pawang kau to na amaya nasambut to na. Oh ternyata murah nih balik na. Alhamdulillah. Syukur ko na. Kasi akan na. Tas mangura ye, elo motor ya. Takala na mangura. Jamain rahmatan. Itulah memang kewajiban nak nafkah kepada istri. Yang itu sabaran na kung madodododong ano nalaki ya jalan mo nila carita. Pamega to man lebih nga bubi, mana kerja lagi istri. Basta madododong nalaki. Awi aja mo carita. Basta ngami ya kung ta carita katawe mo 70% padu pagi 25% lele carita. Ya, mungkin mapurana. Kan gusto pa ni mandala da pecho. Betul serius eh. Kan gusto. Ya ko pura ni mandala da pecho na de mo na madodo mo ba? Lada gi sisang ni. Kono kay aja. Jamaah rahmatan Allah ya narwaras di barengarangan nak mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah terutama matuana buntinge kabar jeung adampo Pak kabar jeung adampo Bu ya aja tama bedara ko man itu ta Pak magay di kalau merubah ki kota naman itu ta ya ro bawan na kalinga na iki di lamo man itu aku to ni manan na ina matuwe amak ko bawan no mako mesa ko to matua mega nurat na patutulo ni manan na di kay bawan ni jamaah rahmatan Allah subhanahu wa taala na payar na idi yari di matuana bunting kabar jeung adampo namuaga na mutawi Pak, namuaga na mutawi bu bisa di makar. Ay majaman itong mga elo na torya. Riduni militang padiri yang kalinga. Buku pa garewe stano ano ri garewe. Ye kung kalo manu ki jaman rahmat Allah melo bitu medre dale ta tajamin panonto ko mga lata la vega to mapega sala jaman rahmat Allah subhanahu wa taala. Ya naro, wala si perengaran to demang pala mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kedua mempelai dan untuk kita sebagai hadir di tempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah